Pokret Dveri za život Srbije mogao je samo sa jednog mesta u Srbiji da krene u onu najvažniju predizbornu kampanju koja nas čeka u narednih meseci i po dana. To mesto mogao je biti samo Orašac i mesto gde je podignut prvi srpski ustanak. Danas želimo da ovde iz srca Šumadije i srca državotvornog pokreta zapravo kažemo kako ćemo i na koji način se boriti za naše prave vrednosti. Danas odavde zapravo i poručujemo da smo i krenuli u jedan svojevrstan ustanak, i duhovni, i porodični, i nacionalni, da se izborimo za one vrednosti do kojih nam je stalo, da te vrednosti budu poštovane u Srbiji i da te vrednosti konačno imaju svog političkog zastupnika u budućem sazivu Skupštine Srbije. Zato smo danas u Orašcu, zato smo danas u Oplencu, zato smo danas u Topoli i Aranđelovcu, onim mestima koje nas sve na najbolji mogući način podsjećaju na prave vrednosti srpskog naroda, na našu istoriju i tradiciju, na velikane srpstva, na naš ustanički i ratnički duh koji nikada ne smemo da zaboravimo i koji treba da nas nadahne u ovoj najnovijoj borbi za život Srbije. S obzirom da su izbori zakazani za Đurđevdan ove godine, smatrali smo da naša izborna kampanja treba da počne sa vrha Srbije, sa mesta odakle se najbolje vidi srpska tradicija, istorija i sve najvažnije što treba znati o ovome narodu. To je svakako Oplenac, to je svakako Topola, to su svakako šumadijska mesta koje nas podsjećaju na najveće velikane ovoga naroda. Posebno možda se u ovom trenutku treba setiti onog Karađorđevog topa koji je sa ovoga mesta nekada odzvanjao i upućivao poruke ustanicima šta treba i kako raditi. Možda Pokret Dveri danas na svoj skroman način želi da takođe ispali neku vrstu poziva na duhovni, nacionalni i porodični ustanak svih Srba sveta, jer je danas srpstvo i naša država ugroženi. Zato je naš izbor pao na Oplenac, na Topolu, na Šumadiju, jer je zapravo Šumadija uvek bila taj početak svakog državotvorstva u srpskom narodu, pa se nadamo da evo i ovoga puta počinjemo jednu novu državotvornu bitku za život Srbije.